yose hamwe igahita iminsi 72. Ese iminsi 72 isigaye muri uyu mwaka byashoboka ko byo utakoze mu minsi ishize wabikora muri iyi minsi. Iminsi 365 ubwo haraburaho 72. Urumva ko iminsi imaze kugenda ni myinshi. 293 yamaze kugenda. Bwose urumva wowe ibintu bidakomeje kugenda byihuta. Niyo mpamvu rero nawe ubugomba kwicara ukikebuka ukareba ingabo n'imigambi yawe, ese wayigezeho utayigezeho byagenze bite, byapfiriye hehe. Ukikebuka ni wowe ufite urufunguzo umunsi ku wundi rwo kwikebuka kugira ngo umenye aho uva naho uri kugana. Utazi yava burya biyagorana ko yamenya niyo ajya, byagorana nako wanamenye iyo ujya utazi yuva. Njye nitwa Clement Senga nkuko bisanzwe nguhaye ikaze mu kiganiro Troviseri. Nizere ko turabana neza cyane ku miyoboro wa YouTube. Ugende uwandike Troviseri TV uradukurikirana 5 kwa 5. Kuri murandasi ushobora no kwandika kandi 93 n'igice kimwe Fine FM ukatubona kuri link zitandukanye kuri Zeno Streamer Radio Garden ukatubona 5 kwa 5. Hanyuma ibintu karushaho kugenda neza cyane. Hari byinshi tugenda twitsa mu bwire bivugwa ngaho iwacu biva mu muryango nyarwanda, hari byiza ndetse n'ibibi, ariko byose tuba tugomba kubikuramo amasomo kugira ngo bidufashe nyine gukomeza kubaka umuryango utekanye nuko twicara tukanza twibwiza ukuri. Ariko nanone hari n'ibindi bibazo usanga bibangamiye bamwe mu mitangira ya service cyangwa ibikorwa byabo bakora umunsi ku wundi bakaba bikoze batiganda, ariko ugasanga abakagombye kugira icyo babamarira nabo rwose baricaye batereye hagati mu jisho, hagati mu ryinyo, bari kugenda rwose bihanyaganyura, ariko abandi bakomeje kwicira isazi mu maso. Turerekeza mu karere ka Gisagara, ni kamwe mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo, aho abo muri njyanama z'utugari n'umurenge bamaze imyaka 3 bishyuza insimbura mu byizi zabo. Ese byagenze bite kuva iryo tegeko ryashyirwaho mu mwaka wa 2022 rigasohoka mu igazeti ya leta ko bagize inama njyanama y'utugari n'umurenge mu gihe bagiye mu bikorwa batumiwemo cyangwa se n'ibyo ukangurambaga muri rusange bafatanyamo n'ubundi buyobozi bw'inzego z'ibanze bagomba guhabwa insimbura mu byizi zitandukanye bitewe n'ikiciro bari ku kagari no ku murenge, urumva ntibangana. Ariko nanone bati ntabwo ayo mafaranga twayabona na rimwe, imanda zacu zigiye kurangira tutarayabona. Ubuyobozi bw'inama njyanama y'akarere ka Gisagara ati hoya ntabwo ari ubushake buke ahubwo akarere kacu karakennye. Ese niba akarere kabo kakennye, abandi bakozi b'umurenge, abandi bakozi b'akagari n'abandi bakozi bose b'akarere muri rusange ntabwo bahembwa? Ese kuki bumva yuko abo ngabo bajya bakorera ubuntu kandi hari byo leta yabemereye? Ese leta yatekereje gushyiraho insimbura mu byiziyo yarezi ko itazaboneka? Muraza kutubwira niba aho ngaho iwanyu mwebwe muyibona abo mu nama njyanama ya tugari cyangwa y'umurenge, niba mutayabona bihagaze bite? Telefone 0798 6554521. Ubutumwa bugufi bwohereze no ku murongo wa telefone turaza kukwitaba gahunda zigene neza cyane. Hanyuma rero kandi iyo n'ingingo turitsaho hari andi makuru tubanza kunyura muri rusange, ariko kugira ngo kino kiganiro kikugereho 5 kuri 5 nongere nkwibutsa ko biba byagizwemo uruhari na Will Consultants and Construction Company Limited badotera inkunga kugira ngo kikugereho neza cyane bakora ibikorwa bitandukanye by'ubwubatsi. Bakaba barishyize hamwe bona Gwasi Limited bati abashyize hamwe nta kibananira, umoja ni nguvu, iniyo fait la force. Abishyize hamwe nta kibananira rero baravuga ati reka dutizanye amaboko. Wowe rero ushobora kubahamagara kuri 0785 613649 no kuri 0784 33 2655 0784 33 ukeneye kujya muri bikoresho bijyanye n'ubwubatsi, gutegura umushinga ujyanye n'ubwubatsi, ubujyanama mu bijyanye n'ubwubatsi, ubugenzuzi mu bijyanye n'ubwubatsi, ibyo byose bagukoraho rikaka gahunda zikagira neza cyane. Bashobora kandi kubasanga ku cyiciro cyabo mu karere ka Bugesera hariya mu mujyi neza cyane wa Nyamata, ariko bakora ibikorwa hirya no hino mu gihugu. Ubu tuvugana nta ntara nimwe atari gukoramo igikorwa, nayo wajya ku rutonde rwabo bafasha ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Hanyuma rero nakubwira ko kandi muri Golden Park mu karere ka Bugesera bimeze neza cyane kabisa, bagufitiye amacumbi ameze neza cyane, icyo kurya ni mu nange, icyo kunywa ni mu nange. Uridagadura hari amateleviziyo y'urutura abareba agapira, abakunda biyari, ufite kandi ibirori bitandukanye, anniversaire, bridal shower, gutera ivi, inama,
muvuga ati tugiye kwiganirira ku bijyanye n'imishinga yacu, koperative yacu, mwaga nayo kabisa ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Hari mu mujyi wa Nyamata neza cyane, hari ya hafi ya Himukiye deposit y'ibirayi, hanyuma gahunda zikarushaho kugenda neza cyane. Intero yabo nuko utarya gusa, utanywa kandi ntiwananywa utarya. Warabyumvise tuvugana na manager Aimable atubwira ati twebwe uza witwaje amafaranga ya kimwe gusa, twaravuganye kwa gatanu, uza witwaje amafaranga ya kimwe gusa, hanyuma wamara kwitwaza kimwe gusa ukavuga uti kindi ningura kimwe kindi ndakibonera ubuntu for free. Gahunda zigene neza cyane. Bahamagara kuri 0781 0275 0781 0275 hanyuma mata abyara amavuta. Reka mnyemere twebwe duhita tugaruka ku nkuru zacu nyamukuru muri rusange ziba ziriwe zivugwa hano mu Rwanda muri rusange. Mbere ko tugaruka ku nkuru yacu nyamukuru nyinshi ndabona ziganjemo rwose ibintu bitaba bibona bitameze neza cyane, ibintu ubona bitameze neza ariko nta kundi kubera yuko ujya gukira indwara ngo arabanza kayirata. Reka duhere kuri inkuru ivuga ko Ribu yafashe ibicuruzwa bitemewe bya miliyoni 106 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse hari n'abantu barenga 75 bafatiwe mu byo bikorwa. Ariko inkuru nyamukuru niko hari n'inganda zafunzwe ebyiri bitewe no gukora ibikorwa binyuranyije n'uburenganzira bahawe, baguha butamwa ugashyiraho na ngenda. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu kufatanye na polisi y'u Rwanda, umujyi wa Kigali n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti Rwanda FDA batangaje ko bafashe ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge n'ibitemewe bifite agaciro ka miliyoni 106 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ibikorwa byiswe Operation Usalama bigamije guhangana n'ibicuruzwa bya magendu. Hakaba kandi hahise hagenzurwa ibifite agaciro ka miliyoni 104 z'amafaranga y'u Rwanda n'ababifitiyemo bacibwa mande ya miliyoni 107 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu Dr. Murangira Bitsiri yavuze ko kuba rwiyemezamirimo bidatanga uburenganzira bwo kudakurikiranwa n'amategeko, kuko hari benshi bitwikira uwo mutaka bagakora ibinyuranyije n'amategeko birimo no gucuruza bitujuje ubuziranenge. Nibyagarutse kuri wa mbere ku 2025 ubwo hagaragazwaga ibyavuye muri gahunda ngaruka mwaka izwi nka Operation Usalama, bakaba bageze ku cyiciro cya 11. Ikaba rero gahunda igamije kugenzura ubuziranenge bw'ibicuruzwa hirya no hino mu gihugu, hibandwa cyane ku kurengera umuguzi. Ariko nanone urebye byafashwe nanone ushobora gusanga ari agati nyanga mu nyanja ugereranyije n'ibindi ku isoko usanga bifite ubuziranenge bukemangwa. Ni gahunda rero ikorwa ku bufatanye n'ibigo bitandukanye birimo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ibiribwa n'imiti Rwanda FDA, polisi y'u Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera umuguzi n'ihiganwa mu bucuruzi RIKA. Ni ikigo cyagombye kuba kigaragara cyane ariko nacyo kiza nk'abapolisi bo muri filime. Hari urwego kandi rushinzwe abinjira n'abasohoka n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu. Rumva ko n'inzego zitandukanye gahunda yazo nitujyanemo. Ribu yatangaje ko mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa rwafashe ibicuruzwa urwo rwego bitujuje ubuziranenge n'ibitemewe bifite agaciro ka miliyoni 106 n'ibihumbi 728 n'amafaranga 473, ndetse hanafungwa inganda enye z'ubucuruzi bicuruzwa n'imiti harimo ndetse na farumasi 8. Uruganda rero mu nganda rero zahagaritswe by'agateganyo n'ibicuruzwa byazo bigakurwa ku isoko harimo urwitwa Joyland Company Limited rwatunganyaga umutobe cyangwa ji uzwi nka Salama. Niba Salama wari wayiguze umenye ko itujuje ubuziranenge, ni uri kuyicuruza uyu munsi uyimanure kuko itujuje ubuziranenge ko yamaze gukurwa ku isoko by'agateganyo. Mu gihe kiriya kigo ngo basanze harimo umwanda ukabije, yewe nibyo cyahera uburenganzira atari byo gikora, kuko ngo bakorwa mu buryo butujuje ubuziranenge no gukora bimwe mu bicuruzwa birimo Struwaya bise Steel Wire, nayo ngo izwi nka Salama kandi batafite uburenganzira. Babaha uburenganzira bwo gukora ji, baragenda bayota ubwo babahaye butamwa ariyo ji bashyiraho na ngenda iyo Struwaya. Bavuga ko kandi byahise bikurwa ku isoko, bakanagira inama waba yarabiguze kuyita ayimena. Iyo ji niyo warayiguze uhita uyimena kubera yuko ntabwo yujuje ubuziranenge muvandimwe. Ariko nanone abantu dukunda ibyamake kandi ngo uravuga uti aho kugira ngo nzishwe n'inzara nzishwa n'indwara. Iyo mvugo ariko nawe wakayihinduye.
muri ibyo byahise kandi hangizwa kandi ifite agaciro ka miliyoni 104 ndetse n'abantu babifatiwemo bacirwa amande angana na miliyoni 107. Abacuruzi n'abandi babigizemo uruhare nabo barafashwe. Aho hose mu gihugu hafashwe abantu 72. Urumva ko ni benshi, harimo n'aberekanwe uyu munsi. Udukurikiye kuri Televiziyo TV urabona bamwe muri bo hari babereka itangazamakuru ababigizemo ubyo ruhare. Ati kuba rwiyemezamirimo rero ntibituma ukora ibyo bikorwa binyuranyije n'amategeko ko nawe wahanwa kora ko nta muntu uri hejuru y'amategeko. Dr Nyiringabo Eric, umukozi mu kigo gishinzwe ubugenzuzi bw'ibiribwa n'imiti Rwanda FDA, ari yagombye kubigenzura cyane, avuga ko ngo ibyafashwe bitujuje ubuziranenge byavanwe ku isoko, asaba abaturage kuba maso. Ati bikimara gufatwa byateshejwe agaciro ibyangombwa bari barahawe, tunabasaba kugarura ibicuruzwa byabo bakabikura ku isoko kuko nibo bazi aho babigurishije. Aho noneho nkahita nibaza Dr Eric, abo babigurishije bo icyo gihombo kirabazwa nde? Niba mutanga ibyangombwa gusa mukagenda mukaryama mukisinzirira, mwibaza yuko abanyarwanda bazavugirwa nande? Umucuruzi ari gucuruza aragira arangura ashyira amasitoke hariya kuko abonye uruganda rwashyize ibintu ku isoko, mwabigenzuye mwabihaye SMAC. Undi nawe aragenda ku runyuranyije n'ibyo mwamuha uburenganzira. Umuturage icyo gihe ko aba victime, icyo gihombo kibazwa nde? Ibintu tuba tubivuga gutyo kugira ngo ni ibintu byoroshye, ariko harimo abantu benshi bagiye kubihomberamo. Ntabwo abantu bazakomeza gukora ibintu nk'ibi ngibi gutyo rero ngo birangire, ahubwo mwagombye no kuba muvuga ngo abo bantu 72 bafashwe, 15 bo mu mujyi wa Kigali n'abandi hirya no hino mu gihugu, izo nganda 8 harimo n'urukora inzoga yitwa Intwari. Kuki mutabaha ibyangombwa ngo mukore n'ubugenzuzi buhoraho? Ese kuza bwo mufunga gusa nicyo gisubizo kiba gishoboka mu bisubizo byose? Ingaruka zigera kuri uwo muntu wari wararanguye iyo stoke zibazwa n'icyo gihombo cyishyuzwa nde, kibazwa nde? Ntabwo rero abantu bashinzwe kugenzura ibintu no gutanga ibyangombwa ariko akagushije abantu mu bihombo. Ahangaha hari ibibazo byinshi usanga biba bidasobanutse neza. Harimo ibintu biba bidasobanutse neza rwose, harimo ibintu biba bidasobanutse neza cyane. Reka rero turebe makuru ari kuvuga aho ngaho iwacu mu turere. Ariko mbere ko tujye iwacu mu turere, reka tubanze turebe nanone ngo hari ibigiye hagiye gukorwa impinduka ku buryo umwanditsi mukuru w'urukiko agomba kuba yujuje. Ese ibyo agiye kuba yujuje bigiye kugabanywa bigiye kongerana kubera iki? Perezida w'urukiko rw'ikirenga Mukanaganzwa Domitira yavuze ko hagiye gukorwa impinduka mu bisabwa ukeneye kuba umwanditsi mukuru w'urukiko, hakongerwamo ko agomba kuba afite uburambe muri ako kazi. Urumva n'amavugurura agiye gukorwa, ni bimwe mu byo yavugiye mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba, ubwo perezida w'urukiko rw'ikirenga n'abakora mu rwego rw'ubucamanza mu ifasi y'urukiko rukuru rwa Rusizi ibarizwa mu turere twa Rutsiro, Karongi na Nyamasheke, Rusizi bahuraga bakamugaragariza ibibazo bitandukanye birimo no kubakorera mu nzu zishaje, izindi ziva, izindi zitagira ubwiherero. Ibaze nayo ibyo bibazo kutegereza perezida w'urukiko rw'ikirenga ngo rwo bamugezaho. Ukibaza aho bakorera se izo nzu ko ari za leta? Ntabwo turere tuba tubona ko izo nzu zishaje zagombye kuba zivugururwa? Ubusanzwe rero ko umwanditsi mukuru w'urukiko ntabwo byasabaga kuba harimo uburambe mu kazi. Ibyatumaga ngo umuntu urangije kaminuza mu bijyanye n'amategeko ashobora guhita ahabwa uwo mwanya mu gihe yatsinze ikizamini cy'akazi. Perezida w'urukiko rw'ikirenga rero akaravuze ko ibyo bishobora kuba byahinduka, ariko by'umwihariko perezida w'urukiko rw'ibanze rwa Gihango mu karere Gihango, Karekezi Gaspard yagaragaje ko umwanditsi mukuru w'urukiko ari umuntu ukomeye ubazwa raporo no kurusha perezida w'urukiko. Avuga ko mbere hajyagaho harebwa ubunararibonye afite, nyuma biza kuva hari impamvu asaba ko byakongerwamo nanone bigasubirwamo. Ariko twabonye umwanditsi w'urukiko yagiye asoma imanza nyinshi zitanditse. Twabonye muri raporo turumirwa aho abantu bagiye basoma imanza zisaga 360. Twibaza se uyu muntu afata mu mutwe ni kasuku cyangwa byagize ingaruka ku baturage bafatiwe ibyo byemezo? Urumva rero wasanga nawe yarazaga muri icyo cyiciro akirara. Urumva ko aho ngaho nabyo ni byiza cyane. Aho ngaho iwacu mu turere se duhere hehe bavandimwe? Duhere hehe? Reka duhere Karongi, ubwo reka duhere mu Burengerazuba muri rusange tunyureyo. Mu karere ka Karongi yise komanda wa polisi yakaruswa abaturage, ariko sha imbaraga muzikura heza gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Muri iki gihugu kagenda ukitira urwego rw'umutekano ugatangira kwa karuswa.
ninde se wakubeshye ko polisi y'u Rwanda ubundi igenda yakaruswa abaturage sha polisi y'u Rwanda ikora mu karere ka Karongi yataye muri yombi umugabo w'imyaka 48 akurikiranywe icyaha cyo kwiyitirira urwego rwa leta adahagarariye. Byabari mu mudugudu wa Josi, akagari ka Gitarama, umurenge wa Bwishyura, akarere ka Karongi. Bwishyura ni hara mu mujyi neza wa Kibuye. Ku ya 19 Ukwakira 2025 hari kuri iki cyumweru. Uwo munsi kandi polisi yafashe umugabo w'imyaka 48 amaze gutuburira umugore wo muri ako gace. Byagenze bite rero? Umva. Uwo mugabo Nyiragazi hamagarira rero nyine ukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo ziko inzego z'umutekano z'u Rwanda zitari maso. Yahamagaye kuri telefone yiyita komanda wa polisi ya Bwishyura asaba 250 ngo amufungurire umuntu we ufungiye kuri station azira kwiba umuriro w'amashanyarazi. Mujye mwitonda, abantu benshi babihengera abantu babo babafunze bagatangira kwiyitirira inzego yaba ari RIB, zindi nzego za polisi n'izindi zitandukanye, abo bagishinja cyaha kugira ngo noneho ngo umuntu wabo bamufungure mu buryo bworoshye. Kandi n'umuntu wamenye amakuru agashaka kugutuburira gusa. Familia akayihamagara maze nawe so gukusanya. Bamutima mucyo mu rutiba rero nabo ugasanga amafaranga baratanze nta gushishoza nta kugisha inama bakarira mu myotsi. Urajya gwa amafaranga umuntu utazi n'iki utakurikiranye ngo umenye. Uramenye reka ubutabera bukora akazi kabwo. Cunga sana. Watuburiwe rero yabuze baraciririkanya bagera ku bwumvikane bw'ibihumbi 150. Amubwira ko abonye ibihumbi 120 ukekwa yasabye watuburiwe kohereza ibihumbi 120 andi asigaye akayohereza bitarenze amasaha 28. Urumva ko ntari gukangata ariko watuburiwe yohereje akoresheje agent amafaranga yoherezwa kuri telefone ibaruye ku mugore w'abana n'ukekwa ariko batarasezeranye byemewe n'amategeko. Ukekwa yamaze kubona amafaranga ajya kuyabikuza ku isantre ya Bupfune. Umugore watuburiwe rero byamwanze mu nda abimenyesha ubuyobozi. Basanga amaze kuyabikuza agent agaragaza uwabikuje ayo mafaranga uko asanzwe muzi, nuko ukekwa rero ahita afatwa atabwa muri yombi asigaranye ibihumbi 110. Ubwo bivuze ngo 110 yaramaze kubyikenuza cyangwa yaramaze kubitapfuna cyangwa yaramaze kubyishyura, yaramaze kubikoresha, nicyo cyita rusange twavuga. Muvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba SP Twaje Amahoro Sylvestre yabwiye makuru giye ko ukekwa afungiye kuri station ya polisi ya Bwishyura mu gihe akorwa iperereza kugira ngo akurikiranwe kuri icyo cyaha. Asaba abaturage kugira amakenga. Ariko nanone ingingo y'itegeko iganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu witirira urwego rw'umwuga wemewe n'ubutegetsi iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'ukwezi kumwe ariko kitarenza amezi 6 n'ihazabu y'amafaranga atari munsi y'500 ariko atarenze miliyoni. Urumva ko gihano ni gito ariko niba ari gito nawe uramenye ntuzishore moda tumva ari gito tukagica amazi. Nyamasheke aho naho mu Burengerazuba hari abantu rwose usanga se byagenze bite kuko urubona ubwenge bwabo bakomeje kwitandukanya nabwo bafite ubugome budasanzwe. Babandi duhora dusaba gusubira ku isoko bakinika indangagaciro y'ubumuntu ariyo ndangagaciro ihatse izindi. Yatawe muri yombi akekwaho gutema ibiti bya kawa 200 birenga 200 by'umuturanyi. Yibaze nawe umugabo w'imyaka 38 mu karere ka Nyamasheke yatawe muri yombi akekwaho gutema ibiti bya kawa 237 afatanyije n'umugore we w'imyaka 42 y'amavuko. Umugore arota umugabo ariko kwibaza ngo habuze ugira inama undi nyuma y'aho ngo umugore w'izo kawa azitanzemo ingwate batabyumvikanyeho. Nukuvuga ngo mu mugani ya 38 yatawe muri yombi akekwaho gutema kawa afatanyije n'umugore we w'imyaka 42. Izo kawa nizafatanyije n'uwo mugore yego ahubwo noneho umugore yazitanzeho ingwate atabyumvikanyeho n'umugore we. Noneho umugabo ngo agiye kumuhima yikoza muri za kawa arazitema. Abantu ubwenge basigaye babusiga mu rugo bakagenda mu nzira pe. Nuko tusiga ubwenge mu rugo kandi ariko bukugenga. Ubwenge nibwo mugenga wawe. Usiga mu rugo ukajya hehe. Byabereye mu mudugudu wa Kamina mu kagari ka Raro mu murenge wa Kanjongo mu karere ka Nyamasheke mu Burengerazuba bw'u Rwanda hari ku munsi weje ku cyumweru n'ubundi. Sambri za mu gitondo nibwo ubuyobozi bw'umurenge bwahawe amakuru yo ku muryango uvuga ko hari umuntu wawutemeye ibiti bya kawa.
umunyamabanga w'ibikorwa w'umurenge wa Kanjongo Kimana Kanyogote Juvenali yavuze ko mu gukurikirana icyo kibazo umugore yagaragaje ko uwakeka waba watemye izo kawa ari umugabo we kubera ko ngo bafitanye amakimbirane ashingiye ku mitungo. Uyu mugore n'umugabo rero ngo bafashe inguzanyo muri banki no mu matsinda yo kwizigama, hanyuma umugore aza gufata icyemezo cyo kwizigwatiriza izo kawa. Umugabo avuga ko ngo yabikoze batabyumvikanyeho, amakimbirane atangira uruho. Ati turi gukeka umugabo ko ari we waba warazitemye agatema ikawa ze, ubu ari gukurikiranwa n'ubutabera. Ibaze nawe, ikawa ni izawe waraziruhira zitemagura, none ugiye no kuzifungirwa. Bari hino bamujinya, yuri igiti yicara ku ishami arangije araritema arahanuka. Ibyakurikiyeho n'ubimbazi. Gitifu Kanyogote avuga ko rero bigaragaye ko uyu mugabo ari we watemye ikawa, cyaba ari igikorwa kibi kigayitse, kuko ngo ibibazo byose yaba afitanye n'umugore we ntiyabigendanye ngo bigire mu gukora ibyemezo nk'ibyo, gufata ibyemezo nk'ibyo. Yagisha inama agafatishwa ibindi, ariko ntajye gutema ibyo biti bya kawa. Biti byatemeshejwe umuhoro, ibindi biravugurwa ko kubanza aragiyemo n'umujinya murandura nzuzi, ukibaza ngo byagenze bite. Turacyari mu burengerazuba bw'u Rwanda, turacyari hehe mu burengerazuba bw'u Rwanda. Karongi nanone reka tuhagaruke rero aho ngaho. Karongi umukobwa agira gutya rero, umukobwa agira gutya umukobwa rwose akuramo inda ku bitaro, ayikuramo ku bitaro rwose. Umwana ahita amuta mu ndobo hariya kwa muganga, imwe bashyiramo amazi hariya mu bwiherero. Polisi y'u Rwanda ikora mu karere ka Karongi yataye muri yombi umukobwa w'imyaka 21 nyuma yo gukuramo inda mu bwiherero bw'ikigo nderabuzima cya Kibuye, agata umwana mu ndobo ishyirwamo amazi akoreshwa mu bwiherero. Uyu mukobwa yari asanzwe akora akazi ko mu rugo i Kigali, akaba ariko avuka mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi. Nyuma yaje gusubira mu rugo ku ya 16 Ukwakira 2025, aza kubwira mu muryango we ko rwaye imiswi, buke bamuherekeza kwa muganga ku kigo nderabuzima cya Kibuye. Ubwo yarageze ku kigo nderabuzima rero, umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Kibuye Muhire Jean de Dieu avuga ko ngo yageze ku ivuriro yinjira mu isuzumiro, abwira umuforomo ko arwaye imiswi, hanyuma bamutuma umusarani. Urabiziko ugiye urwaye izo ndwara, akubwira ati genda ujye kwiherera uzane nyine dupime. Atubwo yaragiye rero mu bwiherero kuzana umusarani, nibwo yakuyemo inda, umwana amuta mu ndobo y'amazi akoreshwa mu bwiherero. Arasohoka, abaturage bamubonaho amaraso ari gutonyanga, bahita bamufata kuko yashakaga guca inyuma y'ubwiherero ngo yiruke. Abaturage bahita bamusubiza mu ivuriro. Muhira avuga ko bahise batabaza inzego z'ibanze z'umutekano, polisi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, bamuta muri yombi. Kuri ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Bwishyura. Urimo urabyumva ikibazo ukuntu kimeze? Mwumvire namwe. Uyu mukobwa rero yahuye n'isanganya, bya bibazo tujya tuvuga mu muryango. Yigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye, aza kubura ubushobozi ava mu ishuri. Amaze kuva mu ishuri yerekeza i Kigali gukora akazi ko mu rugo. Yarageze mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. Ageze i Kigali rero barambwira ati kaze neza, imboga zizanye abanyakigali nabo ntibatinzamo, baba bamuteye inda ya mbere. Asubira iwabo, umwana amusigira nyirakuru. Umwana amaze gucyuka agaruka i Kigali, none ubu yasubiye nanone yarajyanye inda ya kabiri, nubwo ngo itagaragaraga uko yarayihishe. Ariko ukibaza ngo ibibazo bizakemuka ryari? Niba yitwaye afashwe ku ngufu, yagombaga kwegera Isange One Stop Center bakamufasha. Hari ingingo mu mategeko y'u Rwanda ishobora kwifashishwa mu gihe watewe inda n'umufitanye isano ugira ku gisano cya kabiri, wafashwe ku ngufu, watewe inda utageze imyaka 18, mvuwe yarayirengeje ku 21 byaye kabiri, abana banyuranye base adafite uko barera n'iki. Urabyumva rero nagiye no muri gerezani, nawe mwana yababyaye ba imfubyi kandi yarafite ababyeyi. Ibibazo ni byinshi, ibibazo by'urudaca. Hari kuba kandi warashingiye ku gahato, ariko nta mushingiyeho yakoraga mu kazi ko mu rugo. Ni cyane cyamu Kigali ntibatinzamo. Ushobora kuba umwana ishobora kugira ingaruka ku mwana cyangwa umubyeyi bakizanye na kuko ashobora kuba yabyara undi. Ese ibibazo nk'ibi bizakemuka ryari bigizwemo nande? Reka tujye Rwamagana. Mu cyumweru gishize kwa gatanu ubwo hamenyekanye inkuru y'umusore w'imyaka 23 wishe umukobwa w'imyaka 18 ngo ari bamaze igihe bakundana. Umukobwa yagize gutya ajya kuraza sheri we, hanyuma nawe sinzi ko byagenze, ntago wasobanurwa icyo bapfuye kuko wakabivuze. Umukobwa yarapfuye,
ndetse n'umusore yaje gusangwa ku cyumweru, ku munsi weje ku cyumweru yaje gusangwa mu kiyaga cya Muhazi, nawe yari yahuye, bikekwa ko yahuye muri icyo kiyaga, nawe yapfuye. Urumva ntawakwabaza inkuru y'icyo bapfuye. Uwo musore yarasanzwe afite butiki hariya mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana. Kwa gatanu mu gitondo nibwo byamenyekanye inkuru, kwa gatanu mu gitondo ko yishe umukobwa bakundanaga imyaka 18, uko abaturage bamaze igihe bavuga ko rwose bavuga ko bari bamaze igihe bakundana. Ariko nanone urukundo rumeze gutyo kwica umuntu mwakundanaga, nanone niyamvuga igira iti ndizera ndende ko bose bavuga kimwe. Amaze kumwica rero byamfurambi rwose amuteraguye ibyuma, yakomeje gushakishwa n'inzego z'umutekano, abaturage baje gusanga yapfuye nawe mu kiyaga cya Muhazi, niho bamusanze. Abaturage bagiye gukora ibikorwa byabo by'uburobyi nk'uko bisanzwe. None ukibaza bati uyu ngo ntacyo wenda niko ubutumwa agiye mbona ngo yorohereje inzego z'ibanze, yohereza akazi. Ukibaza umuntu ku myaka 23 akuraho imbaraga zo kwica umuntu bakundana ku myaka 18. Uwo mwana nawe se ujya kurara ku mukunzi we atayibwiye iwabo baryanye bazi ko umukobwa aryamye mu nzu, buke bumva inkuru mbi ku mwana wabo wishwe yagiye kurara ku musore. Ese umusore w'umwana w'imyaka 18 barangana rega mu myaka ni intervale mo n'imyaka mike, izo mbaraga bazikurahe? Muhangana bwo barabibonye yuko hari ukurikiranyweho kwica mukuru we. Umusore w'imyaka 20 akurikiranyweho kwica mukuru w'imyaka 25. Yarangiza nagashaka kwimanika mu mugozi akoresheje ikote, ariko yafashe iryo kote riziritse ku giti arahanuka yikubita mu mukoki. Yarakomeretse bikomeye, uwari mu bitaro bya Kabgayi bari kumusanasana kugira ngo barebe ko bamusanasana iminsi kicuma, yasigaje akayikomereza muri gereza. Ibibazo biri mu muryango nyarwanda ni uruhuri. Turasabwa gusubira ku isoko tukamika indangagaciro y'umuntu, ariyo ndangagaciro ihatse izindi. Mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda ho abasigajwe inyuma n'amateka batujwe heza barasaba amasambu. Twatujwe heza, ariko rwose ngo abanyarwanda bagira bati inzu n'icyo iririyemo. Dufite inzu nziza ariko ntacyo dufite cyo gukora, tuzatungwa n'iki? Nako kandi guverinoma y'u Rwanda tubwira yuko mu myaka 7 ishize hahanzwe imirimo isaga 1,700,000. Iyo mirimo yahanzwe hehe, iri gukorwamo nabande, yari igihe kingana gute? Ese uwo murimo wahanzwe icyo gihe na n'ubu umuntu aracyawurimo, cyangwa ni bya biraka by'umunsi umwe, 2 cyumweru ukwezi bikarangira? Icyita rusange kiri mu batujwe rero muri izi nzu zitandukanye zibakirwa batishoboye mu bice bitandukanye, tutitaye ngo babimuye guta benshi. Icyita rusange baza gusanga bafite inzu nziza ariko imibereho yabo ntabwo ijyanye n'inzu batuyemo. Ngira ngo ndabeshya, wagenda ugashaka iby'umukuru w'igihugu yatangaje mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa 8 ubwo yari yasuye akarere ka Karongi mu murenge wa Rugabano, hariya uruganda rw'icyayi, akanyura kuri mu mudugudu wa Rugabano, akabona abaturage rwose yarabarebye abona ko bashonje kandi basa nabi. Asaba bishinzwe ko bagira icyo bakora kugira ngo abaturage nabo bamererwe neza. Twari twaragezeyo mu bihe byari byabanje 2020 nabwo bari bameze nabi. Usanga hari abantu bagiye batuzwa mu midugudu ariko wenda bimuwe ku bw'inyungu rusange, ugasanga bahawe inzu gusa. Byitwa ko ngo zifite agaciro ko hejuru ugereranyije n'amasambu bari bafite cyangwa imitungo, ari ukirengagiza kuri ya muntu yari afite aho yari atuye, yari afite inzu ye nta kibazo, yari afite urutoki yacaga ibitoki akarya ntiyaburaraga, yari afite twakabaho ngaho kuri sizene yaragiraga akagurisha, yari afite ishyamba yatemaga igiti akagurisha cyangwa akagira gute, yari afite imirimo yarahingaga, umushyize mu mudugudu uko umuhaye inzu nziza gusa. Nawe niba ufite ubwenge watekereza ukumva niba bihagije gusa, kuko nk'ariya Rugabano babahaye ikawa, nako babahaye akazi mu ruganda rw'icyayi, kandi bose siko bashoboye kugakora. Harimo abasaza n'abakecuru bageze mu zabukuru, ariko nanone hariho umuntu wabaga ufite ibindi byose nkenerwa, afite imitungo, kuba umuhaye inzu gusa rero ntabwo bihagije. Naho rero ngaba basigaje inyuma n'amateka muri Burera nabo, urumva niba bafite inzu ntabwo ari bo bonyine bafite icyo kibazo, tuvuze ko ari bo bonyine ngo twatwirengagije ko ari icyita rusange mu midugudu y'icyitegererezo. Ni ukureba ngo inzu abantu bafite mu midugudu y'icyitegererezo ijyanye n'izo nzu zisa n'imibereho y'abo bantu, abantu barasa n'izo nzu mu mibereho, mu buzima bwiza. Uwo ni umukoro ufitwe inzego zitandukanye, ni umukoro ufitwe n'inzego zitandukanye. Bagomba kumenya ibyo ngibyo byose rero, bagomba kumenya ibyo ngibyo. Ni nako kandi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze yafatanywe umutwe w'inka yari yaraye yibwa, avuga ko ngo yawuguze, ariko ngo nta kibazo arekana aho yawuguze, nataherekana nyine ubwo ni uko rwose.
umuturage wo mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze Amajyaruguru y'u Rwanda ari muri batanu bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Muhoza mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru nyuma yo gusanganwa umutwe w'inka yari yibwa akavuga ko yari yawuguze. Birasabwa ko amenyekanisha nyine yerekana ibimenyetso nyine mu rukiko, ntabwo hatsinda ukuri, hatsinda ibimenyetso. Nujya mu rukiko uvuga ngo uri umunyakuri gusa uterekana ibimenyetso, reka kavuga yavuye aho ngaho. Umutwe rwose igihanga ndakibona hariya. Abaturage bakaba bataka ko bamaze igihe bibwa amatungo arimo ihene n'andi matungo magufi atandukanye, bavuga ko ubujura bukabije. Ubujura burakabije hirya no hino mu gihugu rwose. Hari abandi bibwe inkoko n'imishwi n'intama, inkoko 54 urumva ko ni nyinshi. Abandi bagiye bibwa amatungo atandukanye mu bihe bitandukanye mu Majyaruguru y'u Rwanda. Ndabona abajura bafite mu ihene bafite n'utuziriko rwose, kubona ko ari ibintu bigayitse. Abantu barebe uko bakora, ariko nanone leta nanone irushaho kureba uburyo kiyagabanya ibijyanye n'ubushomeri mu rubyiruko. Kora kuri urubyiruko nibwo mbaraga z'igihugu kandi zubaka, ariko rwinshi usanga mu bikorwa bitameshe. Hakurya y'imbibi z'u Rwanda muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, M23 we yabyukiye mu mirwano rwose ikaze hamwe n'igisirikare cya FARDC baramukiye mu mirwano ikaze. Mirwano ikaze yongeye kubura mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere kwa 20/25 hagati y'inyeshyamba za FC 23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC mu mujyi muto wa Nyabyondo muherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Makuru aturuka muri ako gace avuga ko imirwano yatangiye mu masaha ya saa 7 z'ijoro ubwo inyeshyamba za Wazalendo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo zateraga ibitero zagabaga ibitero ku mutwe wa M23. Abaturage bari hafi y'aho ngaho byabereye rero bavuga ko imirwano yari ikaze, humvikanaga urusaku rw'amasasu kugeza mu rukere rwo kuri uyu ya mbere, kandi harimo n'imbunda ziremereye kabisa. Mu gihe kandi bimeze bityo nanone mu Burundi, ngo Evariste Ndayishimiye abari mu nzira zo gutera umugongo Kisekedi, akaba ngo yasabye n'ibiganiro n'u Rwanda. Yarasabye igihugu cy'Ubufaransa ko cyamufasha mu biganiro n'u Rwanda kugira ngo ahoshe umwuka mubi utameze neza kuva mu mwaka 2023, aho afite impungenge yuko intambara ishobora kubera Uvira mu gihe 2023 yafatura mu gihe wa Uvira byakototera igihugu cye kuko ni hafi cyane, cyangwa se 2023 ikaba yafunga umupaka uhuza Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, bikaba byagira ingaruka ku gihugu cy'u Burundi. Africa Intelligent ni kimwe kuri kimwe bikomeye hano muri Afrika, yatangaza inkuru nyinshi zicukumbuye, ntabwo kigaragaza neza igihe ibyo byabereye, ariko kivuga ko amakuru gifite ari uko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye igihugu cy'Ubufaransa kumuhuza n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo ibibazo by'umwuka mubi bihari bikemuke. Nako kandi ingabo z'u Burundi ziri guhungishiriza intwaro ngo muri Uvira. Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ziguhungishiriza intwaro muri Uvira, zizivana muri Uvira zikazijyana hehe? Mu Burundi, kuko ni hafi yaho. Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo zimaze igihe muri teritwari ya Uvira muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo ziri guhungishiriza intwaro zazo mu bigo bya gisirikare byo mu Burundi birimo n'icya Mudubugu. Icyemezo cyo guhungishiriza intwaro ngo cyatewe n'impungenge ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zifite ko abarwanyi b'ihuriro AFC 23 baramutse batangije urugamba rwo gufata Uvira bashobora kuzamburwa. Baravuga bati reka tuzijyane mu Burundi. Izi munyenye kandi zishimangira kukuba no mu gihe AFC 23 yafataga umujyi wa Goma n'uwa Bukavu hari ibitwaro byinshi yafashe. Ariko nanone Africa Intelligence kavuga yuko ngo M23 iherutse no kugirana ibiganiro na Repubulika Demokarasi ya Kongo, kujyana ibiganiro na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bamusaba kureka gukorana na Evariste na Kisekedi, bamubwira bati sigaho niba ushaka amahoro, kuko turamutse dufashe Uvira uzabona ingaruka kandi uzazirengera niwe uzahomba. Agapfa kaburiwe n'impongo mu byakubitanye nuko kandi abasirikare bakuru mu gihugu cy'u Burundi rero mazigiye babwira Evariste Ndayishimiye ko Kisekedi ibyo yabemereye atari kubitanga, bityo ngo ubu bakaba bashobora gusanga ngo ibintu bishobora guhindura isura, ukabona u Burundi buteye umugongo igisirikare cya Kongo, ahubwo bukaba bwakwinjira nabwo ku ruhande rwo gukorana na AFC 23 atari mu zindi, ahubwo ari inyungu rusange zaba zifuzwa mu gihe ibintu bitabigenze neza aho ngaho. Reka dusoreze muri Israel mbere ko tugaruka ku nkuru yacu nyamukuru. Minisitiri w'umutekano muri Israel yasabye ko intambara yongera kubura hagati ya Gaza na Israel. Niki kiba mu ntambara gituma umuntu yumva ko intambara izakemura ibibazo? Intambara yakagombye kuza ari amahitamo ya nyuma.
Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu muri Israel akaba yitwa Itamar Ben-Gvir yatangaje ko igihe kigeze ngo ibikorwa bya gisirikare muri Gaza bisubukurwe nyuma y'uko ngo umutwe wa Hamas usubije abanya-Israeli wari warashimutse bakiri bazima. Yaba ari trick bakoresheje se kugira ngo bayibwire ko basinya amasezerano nyiraroreshwa baherekanwe imfungwa nabo bashimuse hanyuma yongera igaruka kubacanaho umuriro. Kuri cyumweru kwa 19 kwakira kandi Israel ngo ni kwa Yesu ubwo mu gihe abandi bari gusenga yararimo guhamagarira abandi kuba bakongera gushoza intambara nyuma yo gufatwa amasezerano y'agahenge. Ngo maze ngo ikongo Hamas ngo yakoze ngo bitero by'indege ngo kubyo yise ngo ibirindiro by'inyeshyamba muri Gaza ngo byahitanye abantu 28 nkuko byatangajwe na Reuters. Hamas rero ngo yahakanye ibyo ishinjwa ivuga ko ngo gikomeje kubahiriza amasezerano y'agahenge. Israel ati Hamas yarenze ku masezerano y'agahenge. Hamas iti oya baratubeshyira. Ariko nanone mu ntambara ahari n'abajya bigabaho ibitero kugira ngo babyegeke kuri bagenzi babo. Mu ntambara habamo byinshi ariko intambara ntabwo wakayifuje yagombye kuza ari amahitamo ya nyuma. Iyi ni 93 n'igice kimwe ni radio amahitamo yawe. Mukanya turinjira ku ngingo yacu nyamukuru twikoza mu karere ka Gisagara aho ni mu majyepfo y'u Rwanda. Consultants and Construction Company Limited igisubizo kuri urota kugira inzu yawe cyangwa se ko imishinga yawe y'ubwubatsi ishyirwa mu bikorwa neza vuba kandi kinyamwuga. Tugana twubaka ibyifuzo byawe tubihindura impamo dukorere Bugesera.